Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Mene Türkiye'den gül kaygı haberler gile. Facia hakkında. Bizim mene Kup Tatarlarında yaşıyor. Kup Tatar bizning anda Türkiye'de konak bulup kaytты nice yıllar davrında. Biz de mene bulduk Türkiye'de. Bilemiz nindi aşık, konakşıl, aşık yüzlü Türk halkların hakkında көп bilemiz indi. Aytırlar, şit kışının kaygısı bulmaydı. Şuna göre biz mene Tatar halkı ilikten de bir zamanda da gül şultuğu özünün Müslüman halkların, Türkiye halklarının kaygılarını ortaklaşıp, yakın görüp yaşagan. Bizden Kup Tatarlar revolütsiyadan soң sürülgenmi, özleri gitkenmi? Mesela Maksudi, hamma sanda biz mene bulduk. Alarının tigi nerse ziyarat deb aytırlar, ayı ziyaratda bulduk. Şunda alarının birisi Sümbika manarasını hatta koyganlar anda kişkine formada. Ol mene Kurşida bulsa, barıp bizim halk көп yardım etirir belki. Bizim halk ol Sovetler Soyuzdağına terbiyelenmegen, bizden asırlar boyunca asırlar davrında bizden Tatar halkı bütün halklarga yardımga barıp şol alar гадәткә кергән шундый эш ул. Şuna göre hazırda mene kimden sorama mesela. Onlar Türk kardeşleri bizden kaygısını ortaklaşalar. Hatta mene şuşu bizden meşitlerde, benimşe şuşu kilesi yumgada da, namazda dindaş, bir tuğan Türk halkı için dualar da kılalar. Allah Teala'dan Türkiye'deki halkı bizden en birinci bir tuğan halka yardım sürab dua kılalar. Her kaysımız indi sırasak Allah Teala'dan tüzümlük birsin bizden tuğandaş halka Türkiye'deki hemme şul yaşagan adamlarga şul tigi faciadan indi kaygı kabul etken ağırlık Xavf hasret kaygılar alar tuğanlarına yaklan nişiktir yakınrak ite yaklanıştıra desem nişik şulay dürüst mü? Mene şiksiz kubı indi nerse baytak diler indi kaysı vakitte baytak kup kolemde bizden Tatar halkı adamları, vakilleri
шул Төркиядәге булган фаҗига хакында уйлый, ничек ярдәм итәрмен дип. Әгәр дә кемнең мөмкинлеге бар, алар инде табырлар интернетта хисап нәрсә диләрме, ничек җибәрергә акчамы. Хатта шушы Татарстанда яшәгән Türk кардәшләребезне очратканда да кайгыгызны уртаклашабыз дип әйтсәгез дә, ул да бик күп эш. Җәмәгать, кем җир тетрәнүдә булмаган, ул аңламас кайсы вакытта нәрсә икәнен ул. Менә мин мәсәлән шәхсән журналист буларак вакытында ишетәдерим. Журналистлар алар бөтен нәрсә белән кызыксына. Мин дә шундый бер гынах тисә бар инде, кызыксынадырым. Ничек ул була, ничек кеше нәрсә инде сизә икән аны дип, нинди хислар сизә икән дип. Шуннан соң 8нче елны Таджикстанга барган чакта бер Исфара дигән шәһәрдә шул бер катлы өйдә кунак булдым. Анда үй хуҗасымы яртылыш Кырым татары, яртылыш таҗик, аның хәләҗифете дисә була инде. Ансы менә ушы урыс милләтеннән, ана карамастан алар мин бик якын каршы алдылар. 2 тапкыр шуны әйтәсем килә. Ул шунда утырганда кич белән җир тетрәнгәнне мин сиздек. Без ут сүнде. Башта бер нәрсә аңламадык. Инде аңламадык. Бер нәрсә сизмәдек. Соңгыдан инде мин чыгып киткәч, йортка чыккан ик. Анда ничектер менә әйтәләр, урысча безотчетные чувство страха ди, паники ди. Кайдандыр килгән менә животный страх дип әйтәләр. Шуны әйтәсе килә, ул бит нидән караганда тик видео, телевизордан караганда мәсәлән бер төрле тыела. Адәм баласы шул җирдә булса, икенче төрле тыела. Шуңа күрә җәмәгать әйтәсем килә, ул сүз белән әйтеп булмый, урысча әйтмешли, не передать словами. Нинди кайгы безнең тугандаш Türk халкына килде шушы көннәрдә. Ани мәрхүм әйтәдер, хәерлегә булсын дип. Шу әйтәсе килә. Һәммәбез сорарга тиеш, хәерлегә булсын шушы. Ни булса да. Менә хәзер бездән шу Төркиядәге, монда да яшәгән Türk кардәшләребез тыңлап торса, бәлки аңлар. Без рухи тарафыннан, рухи яктан бердәм алар белән тирән ничектер хислар кичерәбез. Değerli sayın Türk kardeşlerimiz, Tatarlar, şimdi siz ile kadirli, süyüklü bizden Türk kardeşlerimiz, Tatarlar sizin bilen bir fikirde, bir histe, bir kaygıda. Kardeş Tatar halkının istekleri var. Hepsi Türkiye'de iyi olsun. Bizning tilashaklarimiz Tatarstandan kardeş Türk halkında hammasi xayrli bo'lsin, yaxshi bo'lsin. Assalomu alaykum.